Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Menteri Sarkar Jilla Balakmen Rembui Bolongru MLA jangka amlarem konstituensi haka khatlai tari unai weng arjapsan ula peli pajba ka kamera sum ni aesthetic bathroom haka snong pedeng West Gentle Hills District. Yakni ke kamera sum ke internet ke penia soalang bat ke jaka lekbar lashna da ka cleanliness committee jangka dorba snong pedeng. Link ba ka special rural works program josnem arjapsan haka jinglot ke bakot saulak tengka. Ka jingtai yakni ka aesthetic bathroom kalong ru shibenta ban pensuk yakinong jengok kai perthai ki bajulet sangkai pengat sekani kisnong kabalong ru kawai na ki jaka jengok kai bapau nam pha hakathan war jentia lain kering nai bapatwe arajar arusan yang lunam hne koi pinong song snong jongka snong pren ban sakhi pendong brom ya kajing la jongka snong ban pendek ban pendang ya kita kan makala bante yang anega jaka sum kom makila on na kunta kajing jingbiang jong kinong snong bat kunjuru jong ki mawan kai kamno kalau kelas open bat kita kia kalau snong dengan naga yang mengikuan ai kudai fisika deke bat bila ambil ya kane ke ma jabu ubleng orang kaki ubleng orang kaki snong thau ubleng orang kaki bagi snong baro ubleng jabu toilet from bathroom. Wow, it's too good. Ka santet na karon. Jaka site kaba ngilayo iyak hamat jongi. Ngai kuplay ya kidkhot jong executive committee baro Yao Jiang Shlur, ya kilong keme, kilong kpa, kisamla, kisamhoy, kikna, kibarit baro, kibala banidon lang, bat kibamla banidon lang, menta kasngi. Kane katayew, kalong katayew ka ba, sngaw tenak, haduk kata-kata, kaba shipun ki jingjia, kijia, hapo ka konstitusi ke jongi dang haro sinongkong uchep nista dengan lawan karkom shna yakane khublai shibun skutrishnong karkom shna karkom penbandur kalong ban ai chi hikai ginong song shnong yang jinon kam kajing le koi kasong plam kalau benanam lagi pausnem na benta ka way na gisnong ba le koi badhang ne kadak pan isu bakum no kajing koi ke suba kadai ke kam den ta kadal baro kine ki la ya lenti jongi hakini tiyew kilong ki badan kam sudah na benta kajing im jongi ke baman kasgi. Come on Barbie, let's go party.